Majority ka rin senador dempe pakit suporta king resolusyon na manamuyot king gobyernong isuspendi ing implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP at dating awsang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Inibang mamyedalan king review at pamanyamas kareng issue ng programa ape pasyagdareng transport groups. King proposed Senate Resolution No. 1096 nung nukarin 22-23 senators den pinirma, anyawaran dang suspension pa yung programa kabang alapang resolusyon karang reklamo dareng apektadong drivers, grupo, union ang pang transport cooperatives, antimurin bang asiguro ing mas epesyente at inclusive implementasyon niti. Yakabud di Senator Risa Ontiveros ing epinirma king may sabing resolusyon. Para kang Senator Joel Villanueva, sumangid din pa mag-set deadline para king franchise consolidation, hepa man mariresolve yung local public transport route plans dareng kera kalang LGUs, aking kayang kapanwalan, dapat inunad ang semasan. Aparte kanini, taga ng magkasakit lakano rin drivers at operators king kakamal dareng modernized jeepney. Mismo sila, Land Bank, DBP, nag-state sila na it's too expensive for our PUV drivers. Magkano kinikita nila? Ang average, 650 pesos a day. That's absurd. Kaysa naman malubog sa utang, syempre, mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe, monte yung babiyahe, mawawala ng trabaho, tataas na naman ng unemployment. At lumbagyan naman yung pinunto ng Senator J.V. Ejercito, inya pinirmaya king resolusyon. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal, hindi kaya ng ordinary jeepney operators yan. Kailangan mahanapan po natin ang solusyon kung paano natin ito, may bababa, yung amortization. So not unless, yung three factors, no? Rationalization of routes, yung supply, tulungan natin dapat yung local, i-prioritize natin yung local as a manufacturer sector. Last but not the least, yung nakasalalay ito sa financing scheme. No, kailangan ayusin muna natin yan bago natin ipilit yung deadline na tapos na dapat mag-modernize na tayo. Dapat ayusin mo yung tatlong factors na to para masabi natin handa na tayo sa PUV modernization. Welcome development naman kanu para king pinag-isang samahan ng super operator ng rutang Angeles Mabalacat o Piston Rama ing meging desisyon na inini Senado. Metong yung Piston Rama kareng aktibong sasalangsang kay may sabing programa ng gobyerno at mumuntayong pamuntok day Edward Ferrer kareng Senate hearings tikil kang issue. Talaga pong masayaki po kami nga po pauli na po ning may suspended po yung modernization program. Mas masanti po yung gawa ng Senado. Baka kanita po madam pisabi niya api po nga palagi kung amanuan pisabi niya po uli. Baka kanita po payawis lang ang tining tututol ako rin ng tututol. Baka kanita po pong pa-implement yung programa. Tuloy-tuloy niya po. At the same time, ala na po kontra. Adwalang bagay rin tututulan na ng Piston Rama. Impersahang pa mag-consolidate, ating malapresyo dareng modern jeep agawa dareng foreign manufacturers. Asahan naman kanu, yung karelang kooperasyon kay marapat na review ng PTMP. At talaga pong makiabay kaya po king pamag-aral pa siya bayo ngayon. Kaya po, nung lalo po itong dapat tako sa masa. Pakisabi na pang Ferrer kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana po, Pangulo, pakinggan po natin ito. Pag-usapan po uli, hindi naman po talaga tayo tutol sa modernization program na pinatutupad ninyo. Pero dapat lang po patawang po uli at pag-aralan po mabuti itong patutupad na programa. Samantala, anyaya pang April 30 in deadline ng franchise consolidation dareng Public Utility Vehicles o PUVs. Agpangkareng senador, as of April, at sula pa kanuking 36,217 units o 19% kareng jeep at aliwa pang PUVs deng alipa migpa-consolidate at malyari pa kanumita sini, ulingatin pang drivers at operators ing mig-file petisyon bang i-revoke ing karelang membership pauli ning mismanagement kareng karelang transport cooperatives. Dagdag da pa, 174 lamu o 11.05%
kareng 1,574 local government units dang ating approved Local Public Transport Route Planning o LPTRP. Bistaman may set na yung deadline ng consolidation, sinabi na rin senador na atin lapang hanggang 2026 ding LGU ating Department of Transportation bang makapag-comply at makumpleto yung karelang LPTRPs. Nasa na ning may sabing programa inumpisan niya pang 2017, apalitan ding lumang jeep karang Euro 4 compliant asaken bang makaiwas king polusyon at alilan din PUVs na alina roadworthy basic in standard ning Land Transportation Office o LTO. Kaya bay Jennifer Salenga, ako po yung kakain Talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.